Ako vam curi nos, sigurno pretpostavljate da se radi o prehladi. Ako stanje ne prestaje ili se osjećate još gore, možda je u pitanju upala sinusa. Važno je znati da iako se mogu javiti slični simptomi, prehlada i upala sinusa su u stvari različite bolesti. U nastavku videa pogledajte kako pravim lijek koji pročišćava sinuse i dišne puteve. Djeluje protivupalno, smiruje um i opušta. Prehlada ili upala sinusa, koja je razlika? Obična prehlada jest virusna upala sluznice nosa i prednjeg dijela ždrijela, karakterizirana kihanjem, osjećajem začepljenosti nosa i ušiju, suhoćom, stezanjem ili bolom. Upalu sinusa označava upala i oticanje sinusne sluznice. Može biti bakterijska, virusna, čak i gljivična. Najčešći simptomi su pritisak u glavi i glavobolja, obilan gnojni ili sukrvavi iscjedak iz nosa, kod jačih upala povišena temperatura. Kod alergičara upale nastaju češće, posebno za vrijeme alergijske sezone. A sad prelazimo na recept. Izdrobite par čehnova bijelog luka u čaši, prelijte sa 200 ml vrele vode i inhalirajte se. Postupak ponoviti do 3 puta dnevno, po nekoliko minuta. Udisaji trebaju biti duboki. U najvećem broju slučajeva problemi sa sinusima trebaju proći za 5 do 10 dana, a poslije svake inhalacije automatski se osjeća bolje. Ako isprobate ovu tehniku, podijelite svoje utiske u komentaru i ako vam se svidio ovaj video, u znak podrške preplatite se na moj kanal, na kojem vas čeka još mnogo korisnih savjeta o ljepoti i zdravlju. Kliknite na zvonce kako bi bili obaviješteni o svakom novom videu koji objavim.